Counter Terrorism Unity CTU mu Rwanda ni ishami ryihariye ribazwamo abasore n'abari b'abategarugori ba Rwanda National Police RNP ndetse na Rwanda Defense Force RDF. Rigizwe kandi n'abantu batoranyijwe neza ku rwego rwo hejuru kandi bahuguriwe kurwanya iterabwoba no gukora ibikorwa byihuse cyane ikizwi nka Special Operations. Ariko so wakibaza ngo inshingano z'aba basore n'inkumi ni izihe? Ese bakora iki? Ese batorezwa he? Byose muze tubirebere hamwe. Dore inshingano yabo ya mbere ni ukurwanya iterabwoba nk'uko izina ribivuga no gukumira ibyago by'iterabwoba. Inshingano kandi ya kabiri yihariye ni ukurinda abayobozi bakuru b'ibihugu ibizwi nka VIP Protection. Inshingano yabo ya gatatu ni ugukora ibikorwa byihuse ikizwi nka Rapid Response, nko gufata abarwanyi bananiranye, guhosha ibitero cyangwa gutabara mu gihe cy'amage. Inshingano yabo ya kane yihariye ni uguhugura abandi bapolisi cyangwa abasirikare mu bihugu by'inshuti z'u Rwanda. Dore kandi amahugurwa akomeye bahabwa cyangwa se ikosi rihambaye bahabwa aho barikorera. CTU cyangwa se Counter Terrorism Unity ihugurirwa mu kigo cyitwa Counter Terrorism Training Center CTTC giherereye i Mayange mu karere ka Bugesera. Aba basirikare kandi bari ku rwego rwo hejuru ba CTU bahabwa amasomo arimo intambara yo mu mujyi cyangwa se kurwanira mu mujyi ikizwi nka Urban Warfare, ndetse kandi bahabwa imyitozo yo gufata ibyihebe mu nyubako ikizwi nka Hostage Secure, ndetse kandi bahabwa imyitozo ihambaye yo kurinda umuntu udasanzwe VVIP Escort and Protection, imyitozo yo gutabara vuba mu bitero ikitwa Anti-ambush Tactics. CTU y'u Rwanda kandi izwiho kuba mu nziza cyangwa se mu bisirikare bikomeye kurusha ibindi muri Afurika, dore ko CTU itari mu Rwanda gusa iri ku mwanya wa mbere mu nziza muri Afurika. Ndetse kandi CTU yagiye ifasha mu mahugurwa y'abapolisi n'ingabo baturuka muri ibi bihugu bikurikira ari byo Central Africa, Sudan y'Amajyepfo ndetse na Mozambique. CTU ifite uruhare rukomeye mu butumwa bwa Loni, UN Peacekeeping n'ahandi hatandukanye. Dore imyambaro aba CTU bambara imyenda ya camouflage cyangwa se black tactic gear, imyenda y'umukara. Bafite kandi ibikoresho bihanitse, imodoka z'ingabo ikitwa armored vehicle, intwaro za rutura ikitwa sniper rifles ndetse na assault rifles. Izi ni imbunda zihambaye. Bafite kandi ibikoresho by'umutekano bihambaye by'itumanaho. Umutwe urwanya iterabwoba CTU n'ibyihebe urahambaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkubwira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze hano ntugende udakanze subscribe, nimba ukunda ibiganiro byacu siga comment udushimira, nkubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.